Mu bimpimpi kyendiikoba nti tegemaganire walala kubanga singa timubaire bantu ab'omugaso mu bitundu byemuwangalira, ab'omugaso eri obwakyabazinga, ab'omugaso eri Uganda yona yona ne mu nsi edindi ed'okuliya, timwandibaire na mirimu gye muli nagyo. N'olwekyo ku magezi gona gona ge mulina na buli kimu tugemaganire walala tusobole okutuusa obusoga mu buntonje. You must have the necessary condition to develop an exercise. That necessary condition persists in every situation you can see. But for that necessary condition to become effective, you need the sufficient condition. If you're a mathematician, you would then differentiate to the next order. What has happened today, Busoga has differentiated itself to the next order. What I see here is the sufficient condition for Busoga's takeover. Baba Chabazinga. With all these people, the work we have done has brought the fruit that we wanted. We want to thank you very much for offering to work for Busoga. And here today, we ask you to take over Busoga. Each of you has a responsibility to develop your home, to develop your school, to develop your family, and to be the example we need for the development of Busoga. Mwebale kuida, Baba Chabazinga. Katikkiro wa Busoga n'omumyuka wo Cabinet Minister wa Central Government akiikirije baine bonabona batasobole okubaawo olwaleero. Justice Duncan Gaswaga akiikirije baine bonabona webale kuida. Public officers mu bitiibwa byammwe nga n'omuli by executive directors, permanent secretaries, under secretaries, commissioners, the chief administrative officers, RDCs, DEOs, DHOs, head teachers, n'abandi mu bitiibwa byammwe. The different political heads abali wano olwaleero banga babandiira abakulembeze ab'amadiini mu bitiibwa byammwe, ba development partners baife mu bitiibwa byammwe, distinguished guests, all protocol observed. Odeeyo basebo ne bannyabo. Kantwala omukisa guno okubaaniriza muri lwaife mu lwa Busoga olw'Igenge mu mwaka omuyaka. Mwebale kwida mu bungi muti era nga kabonera akalaga nti edimu ku ng'ombe obwakyabazinga bwa Busoga liboogeraku era bwe tusiibanga lukubisa buli muntu ey'obwegayisi mulaze nti mugituukiriza era mutuwuliriza. Mwebale ino. Mu ngeri ey'endawulo nebaza omukulembeze w'eggwanga
abateeremu obwesige mu bifo eby'endawulo bye mulimu, era nino mwena n'abeebaza olw'okutukiikirira obukalamu yona yona bye mukolera. Era mu ngeri ey'endawulo olunaku olwaleero lwakwebaza, bwe tidda kuba na bingi byakwogera lw'ebiseera bigiire ate ebisinga babyogeireko, nenda okubeebaza olw'obuyambi, olw'amagezi, olw'ebiseera na buli kimu kimwasobola okutaamu mu Busoga Royal Wedding eyawa omwaka ogwa 2023 mu November. Nti mwebale ino, mwebalire irala kuba mwakola ebintu kamaala. Era nongera okubeebaza olw'okwenda ebyenono, olw'obuterabira bye muviira, ate ekisinga bukulu olw'okuwagira obwakyabazinga bwa Busoga. Omulamu ogwaleero nze gwendidde okwogeraku mu bimpimpi ndagwogera mu Luzungu kubanga buli ali wano mwevu nga gukuba guti. Our shared vision for the future of Busoga neno, in my view, ate mwena ndidi tituligemaganira walala. In my view, the vision is a kingdom which is united, culturally conscious, healthy, educated, and economically empowered. Olwaleero boogere ku bintu kamaala kubanga abasinga mwabisiza ebiduubo byammwe eri chairperson n'abakulembeze abandi ab'Obwakyabazinga. Tidda kusobola kubijjamu kuba babiinonoire, buli muntu yategeera omulama gwe tuliko. Nga mu bimpimpi kyendiiko ba nti tegemaganire walala kubanga singa timubaire bantu ab'omugaso mu bitundu byemuwangaalira, ab'omugaso eri Obwakyabazinga, ab'omugaso eri Uganda yona yona ne mu nsi edindidde okuluya, timwandi balina mirimu gye muli nagyo. N'olwekyo ku magezi gona gona ge mulina na buli kimu tugemaganire walala tusobole okutuusa Obusoga mu buntonje. Era olunaku olwaleero nkiddi nti abasinga ano muli kwewuunya nti mwena muli kubona nti muli kitole kuba n'abandi kwimwe mbaiti mwidi banaimwe. Ayo olwaleero banduire abantu n'abandi beyandula, buli muntu yasobola okutegeeraku mwine yakolera, mwine yawangala n'ekika kyavaamu. Tutakoma okwo, twongeremu amaani mu kuweereza Obusoga, mu kuweereza ebitundu bye tuwangaalira, mu kuweereza ebiwangwa lyaffe Uganda n'ebitundu ebindi eby'okuluya, tusobole okusaka byonna byonna ebinaasoboka okuyiza Obusoga mu buntongi ne Uganda okutwaliza awalala. Nga bye baba inonoire aboogezi ababairewo nti Busoga erina ebirungi kamaala, nga nomuli natural resources nga amaadi kubanga tuli kizinga, tulina mangi, tulina amataka agali very fertile, tulina Kibumba yatufuwako obwibuka nti tuli bantu abaaniriza buli omu, omuzungu kyayita hospitality. Twaba n'ebintu kamaala nga minerals n'ebintu tisobola ebyogero biseera ebigiire. Bino byonna byonna biri mu Busoga, aye era tukaalina ebizibu kamaala bye tulina okutambuliza awalala, nga nomuli high teenage pregnancies be bayogereko era babakobeire empenda de twidde okubitamu okusobola okudikendeeza n'okudimalawo, nomuli early marriages, food insecurity, high school dropout rates, n'eningiza mu maka ekaali nfunda, abandi yebeese obwavu.
olw'ensonga eyo twongeremu amaanyi nga tulwala nimwe era tuyidi omugaso gwe mulina bwe tunaaba awalala tuyida kusobola okukyusa busoga eno esobola okuba ekifo buli muntu kyayida okwegomba ate n'ekifo buli muntu kyayida okubonerako. Ng'amaliriza kitusanuisa ino nti mwasalawo okutaawo eforum mwena mwena mwe muwa amagezi mwe mubisa ebiduubo obuyambi na buli kimu ng'abakozi aba gavumenti n'ebiketeza ebindi. Baba yinonoire nti twatairewo Kyabazinga initiatives tida kujogera kuko baginonoire era nga tusuubira nti tulijja abawala nimwe era mwena tubafuule a component mu Kyabazinga initiatives eri under my office tusobola okutambuza emirimu gino bukalamu. Chairperson w'abakozi ba gavumenti yayogere ku nsonga ey'okukoba nti buli mwaka tubenga twagaana namu nga tuwedagana amagezi tuba ku projects zetukoledde endawulo n'okwongeramu amaanyi mu networking skills daife kubanga buli tumana bannaife tugonza mu mirimu n'ebintu ebindi. N'olwekyo nzeena ensonga eno njiguze nga ndidde nti buli mwaka twidajongera mu kalenda y'Obwakyabazinga tusobola okuba nga tukola ebintu kamaala nimwe. Bendeza omwaka omuyaka ogw'emirembe era kibumba abaleese olwaleero abayizeeyo bukalamu busoga okwisania n'amaani. Five, 4, 3, 2, 1, go!
mungane nebaze babamuzala bakagwa mwamukugira muzeyi bayole. Thank you so much, we love you. Please keep seated so that His Majesty the King will come and serve you. Mutamwemereraku mutyame asobola okubanga abagabula. Yatwa olw'ekirabe ky'ekikolo tweyimbenga busogate benkerenga ensenense ntubona mwide twisanyenga tukulembera ise bantu nga n'omutegwa male tufuna omwoyo mwamufu tugonzaganyenga enina ya Uganda etebenkere tuli bankabino yenga twesimye ino olw'inaifo n'obusoga kibumba yatwa olw'ekirabe ky'ekikolo tweyimbenga busoga tebenkerenga ensenense. Wimbo ya Afrika Mashariki. Mungu twaomba uilinde jumuiya ya Afrika Mashariki, tuwezeshe kuishi kwa amani, tutimize na malengo yetu. Idumu jumuiya yetu. Oh, Uganda, may God uphold thee. We lay our future in thy hand. United people, liberty together will always stand.